Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Presiden Barim jong keseng Bharatiya Janata Yuva Morcha keseng kebadai kesnat rekam jong kisamla jong keseng Bharatiya Janata Party Meghalaya Union uba agent star Korkalang haka arpulai trek mentau benai kelalengkon arajar kat kendai ulalaj ban penyesono ilade sya keseng san partai kebadai keseng reulom ke United Democratic Party haka jelang kebalalong haka yingsa jong presiden ke UDP u Dr. Don Kupar Roy. Hakani kejelang pediang buram yauni nong ilam barem ke BJYM lasak hilang ru dau General Secretary jong ke UDP Dr. Jaminu Mautho nangta ke Presiden jong ke UDP Women's Wing kong Pertimai Karpong Rom u Presiden jong ke UDP East Castles District uba Titus Khan bat kiwe di kino ilam keseng UDP haba keren haka jelang uba agent star Korkalang ulapun pau ba udan kejing angnot banyakon ni ke election MDC na Nongkrem constituency nada ka parti UDP ka event ban penkam ti HU ya ka tiket kejingwan junga sa ka parti UDP kamdei ka bangasuan dak jing penbor jono de jono bat kamdei hiru dak ka jing yo I junga ka boang bangan la hatai ngan yo jing mentoy lede dak ka bangasusap ya ka kling ketek up tam jong kinong kersan dan jong kiro orang ba ngadi ke porok kim I kim junga kai kidon na ka jono rem bat ha ka UDP lele ningkong risap ngani thup khanai pi kendet kapati hi kabangayo wan bang kata ningkong ya ka manifesto pada kalama jogi polet kapati kadai hi UDP ipa por beda rong ba sinong idang kasan hai jung ba bibi lengro ha por mensua bat ka UDP baro ke regional party kipen yeng ya kertong munlang ha bo ka MP siapa lok sabha ha ka por jung balonia bat kikiwe ngalayo pelit pensam ya ka manifesto election manifesto wat ya kalama ka ba ipa junga idan ka hang menta ya ai ba ke let sa por na rong kana ngarang let school di nata daw ya ka parti UDP hi kamdei syu tang baong ba ka parti try mulu jongi yo dram yo skum Henry di ka ba ngahi nga long do long snap ka ba hai pan mesua ngaju ya dan mentalak hi ba UDP pan kerja na ngamdei hatu por dan kong ukna dei ngala kerja tagadaw akan election baladat nak konta ibati nak persiang hibari rap kali kathain khat armian kali kathain nungkeri lain kot pada hakali election MC ya pada rekat lu nak tai ke persiang hibari rap pada ba hamlet odeng nek kathain belum berkumtat dan menuju persiang hibari rap ba ngai yak tu por wana kapde full fledged member juga UDP Henry ngasutrai pat ya kan ikasai terke jiwan juga mendaga sengiru kapde ke ba ngasu perkat kerke nam ta television Henry ngadi tu yupi haka jila junga na po nokran musi ya ka MLA election na ka parti BJP ngalai kedo ya sibur gijing tindre kum ubro bobat ya kono rempat ngakwa ba nganrung da kabodan burung pat ngami da kabodan burung tenada ma pendap ya borok gikam pat kati wan cuki pat ba no nokran ko mi no bare ni pencop dan burung ni pilai na no pat dire ulo te ka jikla the kladan bejunga ngadi tu khana ipi ala kala jandap nakrai lada kampat dan lai spa lai posingiru kala don artan lai spa lai posingi haka nyodri haka lai dri job match arjar khat pra must declare election ki pai ba kila one sing juga mino ngin pencop ip next election den rei ngaka ngong hoi ngapriang ya kataru hari ngakal pat dan ngakal tiak nakala ti hari ngata ki one ki parti ki bagian ki one ki kram kiwan ki NPP kiwan ki kiweru bak dini lewat hado meni gesina kalian kiwi ki parti ki bangak kwa berjar kertek kita force yang aban one sponsor na dong sedong wat ki pisar ki sponsor ki buat kuslai hari ngapatnya kelah tiak ngakala ba ngaken mau ya kawi ki cingren itu uwi umur upamdai na kacai berujungi udai na kacai muslim SM Amjad Ali kum ni ngaken mau juga ka patri ke jugu ka bobang ba yang sensiar riu khasi sensiar hidam api kali kali keba ka ketik yang hal kumnongan lagi apo desi kausen kali ka yang darbar tau ain karpang kapala itu na ka constitution jongkeri India lembaga siksidu ban te song yang jelo karpang jingi kum ngecek meri tela da ngalai no se ko pede ke pati ke bomton ke jingi sno bar ngecek meri kum ka dono ka identity bar ka dono ko bar habodo no ren kham arate syakat hong kabani thrang ni amnut ong tang bancop ukan di Henry bancop ke cai bere ru istima tenadra kham arate menta
nang ba ni parti kabang rum hamle kabang nintre sitom om tang menjob tang banga om tang menjob ibadu no pomo kendro ringa kularo ladang ini trilang wat ke MP election kramaratin ni yo patpa naga United Democratic Party don we samla papa ban knies no bengi lebih cukup bakal samla bolong very popular di ngakli ini we utang ubat agent star we ubat agent ngelatin mau dari hindu mensuami hindu kita jumpa junga kolong very simple ada uan bengi unlom bu aset mo ke parti itu ni boleh ngomong aset mga mau por we hindu mensua atau nasdem mensua ngai ba ndai bulong educated udah nak jongka talent kasar kepakat nadu kasngi ke be hindu pagi namundur ba unit be bengi mo tu pola persyang din rengas utu mo ka podam susdang bunsin ni yang tiga bangun ni jurong din re ada mo yos no jin tren ni de mladon ba ka GP ka por usutu i para dakwa man syakri ke jai penriu dai lemba ka parti la jo tingin ben sibun bolon pai di syah de hujan semai no ombe buan pai parti insyaallah dan mo de syembe ni kum kajiman pai saying la jo mo sipor suya kai satu mo antara pai biang sing la jo bang akmilenti na kermen kumbila keren ini ane parti mo ini ane parti de habatai parti to ngepa don ke kwanya election don ke kumpa habang ilo yaki sama kita wa bang election kita nak jom ka responsibility ketika bukan pertama ndai tamatrai parti I habu ban tristom ban ketikna wede ban job election marbun sin adangim habang ikwa election ngikwa jing job baladangim yo jing job kamdong basu kon ang pansyakri pa mo te ngataraw na sukben by agent I rombe by yung annual election by trend election te tristom dan bak job ngaradi ngasutu lada khilapan lom kum nom mikmat khilapan kontribusi bo ka background joki ka nongrim ke jumta jingai di tipi ke de bha bat ka politics mo ma kire lawyer kiti bahas manga ain pak lesir kisutu kumlo nang kampen janai ki ain jom khasi mata mendin ngale ya koi kesnom ngalipi kayin kashari jom koi kesnom te hamta ngasutu ba nadu bayo district council hadu mata Misham nadon kanun nujing persyang na district council bat ngkwan ki kashari ni ane ki village court ane ki court ko ti ilaka kine kumju nadu ki por khat nais ba sambu panai te ngai don kam don shi bon ki jingkala kumno plan ki ki kashari haki ilaka lane kishno dilada iba agent don bob long MDC na try ila bande shi bon hakan ne gabenta namar idon kata background ya ka ai mo te yamanta ngani su finale na parti ikben da kaba sokmen ni tenre ni appeal re I ba inong beide ko parti reshitom na mata ka parti reshitom na ta ki paipa yu konsilajong nera perkhatan sadika yamanta yamanta constitute shwa konsilajong mo hadin ka toni sasama niya sa tuwepan mabonsin mariarum lada ki siem bon ki jaka I kamlong masuk mo concentrate sa ban job ladi dim la job sa persyang manirap ye tuwepan kata de terkomunikasi politics mo tinale junga ngakit bok ye mo main job kita ni election ngakit bok ya baru ki gona ni mo kapniyo ka kamen simban nengetres tong no penjob ye mo bangangis kem indai la job insala pan tre khamha na ta konsumsi na ta paipa balkum juru na ta parti